Ketemu si Ren, no? So, na ketemu si Ren. Nggak tahu ada bang. Woi, ada preman ako mga dang. Saya na tahu di sekolah sebelah dang ko. Ang sumagemarang siyang din. Preman bang. Batanyo jong siya din na. Preman, dia dang. Oh preman. Wah, sa. Pagana rin tadi kamang. Kadai na. Nga kadai. Beli rokok dah. Rokok untuk siya rokok. Tuh orang itu tadi ya. Wah timbul sinang kena palak lo tadi dah. Weh, sana man lang. Ado na magka pada rin lai. Yo, udah 50 udah minta. Awak situ kena palak 20.000 mintaannya. Aden tuh pakai standar lo dang malak dan. Ya, Dan tapi, preman lilit dang oma. tapi kecil udah paling bagak. Tu situ saya awak kena palak dah. Asan mo ba tu? Ang kita ko din lah. Bani nyo malak tampil din. Ada punya wilayah lang oma. Ay itu loh. Kulang kecil lah.